Ramogi kamoro moro mantiere machiegni weche manyien mag kagi kacha nyinga Simfros Okinda. Jodak kadak manyadhi ma milimani bo maka Kakamega kwano lal bang piny owacho muko utegi mondo chiw thuolo ne gedo mag udi manengo gi oyweyo. Kalore kod jodak makono udigo ne omuki karamade omuki chunyo tieno gino mabende ne ochiwo thuolo ne jomaundu yako mwandugo. Giko ni muko makamano ne otime bua rita mager marobila mabende ne ogengo ne jopiny mane owuok kokinyi makawuono mar kwedo muko ute jopiny. Kwa karibu saa 5 ya usiku tulikuwa tuko kwa nyumba na tukasikia kama tinga inakuja. So wakati ilikuja tukafikiria vile inapita kidogo, tukaona sasa imeingia kwa hapa, imeanza kubomoa. Ilianzia hapo kwa gate, ikagonga gate, ikaangusha chini. So vile iliangusha gate chini, alafu ikateremuka namna hivi, sasa ikaenda huko pande ya nyuma. Na watu wana huzuni sana kwa sababu ndio manyumba zinabomolewa, hatukatai, but these people they don't have any other alternative. People are in pain kwa sababu already Wakenya wameumia, already Wakenya wanalia, lakini the rest kitu itabomolewa, lakini what next? Ukweli serikali inafanya kazi yake. Kama wewe unajua uliipa mali ya umma, pepa msiko yako. Mimi siwezi kuanza kusupport tajiri na hii akala. Wakati tajiri anakula mimi nakuanga huko. Hii mali ilikuwa mali ya raia. Hata Kakamega hatuna hata kiwanja ya watoto kufanyia mpira, hata mazoezi peke yake hakuna. Kawadhi nyime ni jodak gwenge mamara nyona kod Kawere sub county mabondo ya Alwora ma South Sakwa ne obago ng'anyo kagi kwedo medruok matime maundu ya Alwora no. Kautene Sakwa ne obago ng'anyo kagi kwedo medruok matime maundu ya Alwora no. Kautene kod ng'ela kache kod Dorothy Ramogi jodak nitie medruok mar maundu monjo udi kagi yuak ni maundu jo maundu go sebedo ka kwalo gwen jamni kachiel kod gige ot. Ng'ela ne owacho ni jogweng osefwenyo ni rowere ma kwalo gwen kod jamni yango gi kuonde madho kong'o mane gweng'no ka olero ni gisechwalo wachne irobila, to kata kamano onge gimoro amora ma osetim. Kawuono waluongre kaka jomaranyona, wabiro chokre kaa mondo wane kaka wanyalo konyo gweng'wa. Gweng'wa kethre nikech nyithiwa mwanyuolo mowetewa kwalowa. To seche ma gikwalowa ni okwang'e ni en kech, okwang'e ni en ang'o. Nikech gikwalo gigi to gitede, yudo ni gitedo gwen adek, ochamgi, odong' kipande moko adek. Ng'ato dhi ng'ado rabolo. Gina kuma thindo. Okwanyal nindo. Sirikal nosegolwa lockdown, to nyithindo duogowa lockdown ma saa achiel wasedonjo e udi. Okwanyal wuotho kata kede mana kamoro amora ok inyal. Kae mibaye mitokni gutieno gi kite, apikni ichungo ka, gik mang'eny timore e gweng' ka. To nyithindo osetimo penj, nyithindo matindo ma piny to biro kopo gik matimore e gweng' ka. Sirikal nyaka konywa. Maranyona is also a place. Mok nyal bet kama chalo kama. Wabedi ni wan kaka wan to gweng' ma Maranyona. Ok wabedi ni okiwuok kata dhako kilos ge ot. Ang' ilos kode sa adi to jakuni oko. Magi gik mabende wakonyo watero nyithindo sikul. Sama tin dielo lal, sama tin gweno lal. Koro ma wan gima ok wabiye wan kaka wan jo Maranyona. Kendo wakwayo ni youth wawuoguru oko mondo kaponi wachno tamo sirikal, to koro wabiro kawo chike lwetwa. Jodak ma igigo Budalangi kwayo kony ne jombola kaluwore gi koth manochwe moketho utegi mamoko ochwe mogero ute mag Tandarua manochiw gi Red Cross. Christina Uma gi nyithinde odak e bungu bang' koth manochwe ma opong'o chom kakoro giluor ni tuo nyalo makogi. Pioula bende omwomo nyaka e puothe ka gin gi luoro ni mae dhi ketho chiembgi ne kinde mabiro.
Ukiingia kwa nyumba ziko na maji, choo hautuwezi chimba. Sasa hali ni mbaya sana juu mvua bado inaendelea kunyesha, hatujui tutakaa namna gani. Tunaomba serikali ikazidi kutusaidia. Upande wa mahindi naye kule mahali tulihama kitambo sana ndio tumelima tu, na hiyo samba haiwezi tosa watu wote. Watu wenye wamelima huko ni wachache na wenye wamebaki bado ni njaa tu hapa Budalangi. Mimi sina kila kitu. Umbu, ineti mimi sina, neti umbu niko nayo. Watoto wanasikia umbu. Maji ni chafu, maji inataka dawa mimi sina na kunywanga tu hivyo. Watoto wanahara. Tungependa kama serikali ingetusaidia at least tupate mahali juu. Wenye tunaambiwa hii mvua bado inaendelea kunyesha, tungepata at least tupeleke mahali juu ili tuweze kuepukana na hii janga. Jodake gwengma koita county Mabomit yuago chal marach marapaya matudo kap koros giche bole. Jodago wacho ni chenro mar keto ler ok nyalre kaloro kod chal marach marapaya no. Giseyo jotendgi kagi wacho ni gisebedo kagi keto singo manono mag loso apaya no higa ka higa. Sani koro gibuogo ng'anyo kaponi okang' okobi lo mar kao kata mar reso gi ahinya ni pio ula medo ketho apaya no. Hii barabara ni barabara kuu sana, inatoka upande wa Chebole, inapitia Koita Factory, inaelekea upande wa Kamogoso, Kapkoros. Hii barabara tumeahidiwa kila wakati kwamba itatengenezwa. Lakini mpaka saa hii wakati huu wa mvua imesidi sana, imeharibika. Mpaka hata hakuna gari lolote ambalo linapita hapa. Na hii barabara ni kubwa, ni ya magari, ni ya kila mtu. Lakini saa hii tuko na shida kubwa sana. Watoto wachanga tuko na wanaotembelea shuleni, wako na shida sana. Tuko na watoto wachanga wanaoenda shule hapa Koita Primary. Kwa hivyo tuna shida sana wakati tunatuma watoto kwenda shule. Yani tunaona kama kwamba sijui kwa watoto wamefika shule ama bado. Tena tuna magari yanayopita hapa, wako na shida sana. Maji ni nyingi sana, hakuna pahali pa kuvuka. Jokanyo mag Bora Working Group dwaro mondo do chung chenro mar yiero skunde ne jopuonjre madonjo klas 9 higa manyien. Gidwaro mondo chochni moneno e duoko mar penj mar KCPE okwongo losi. Gimeno ratich jopuonjre ne orochi e duoko ni mar penj ka giseyo NEC ewi ng'ikruok go, kendo gidwaro mondo NEC okwa jo Kenya ng'uono. Tumeenda kotini tayari under certificate of agency, na hayo mambo tutakuwa tunapeleka kotini ili tuweze kupewa order ya kusimamisha hayo maneno. Na pia tunasema we want a restoration. Tunataka kuwe na hakikisho kwamba mitihani ambayo yamefanywa, mitihani ya KCSE, mitihani ya KIPSEA, mitihani yote yako sawa. There has been a breach of integrity of the 2023 KCPE results. 2, that there appears to be a clear violation of the rights of the pupils whose results have been tampered with, and a continuation of processing of the same without an independent validation process may further aggravate the situation. Malpractices occurred. These malpractices cannot be continued. We need, as a country, to bring it to a halt. We have time because, thank God, the results were released in November. We have December and the early part of January. All this can be done. Jopuonj mawuok Kimilili kod Mount Elgon oseo chenro mar ndiko jopuonj kaachiel kod chudo margi. Jopuonj go siemo jatend Teacher Service Commission Nancy Macharia kage wacho ni odewo mana dwach jood bura e chenro mar ndiko jopuonj. Gikwayo jood bura ma Kimilili Didmas Baraza mondo oriw gi lwedo e neno ni jopuonj skunde sekondar mane ondike rak omi tich maber kendo jopuonje duto omedo sara. Jaod bura no osingo negi tero twak e od bura maneno ni wachgi mar osara kod ndiko jopuonj tich olose yo makare. Alinilea mimi
walimu wamekuwa hapa, wameniomba maneno mengi zaidi, mpaka mwingine akasema ni kama yule Nancy Macharia, yule CEO wa TSC, ni kama ameweka sisi wabunge kwa mfuko. Nyinyi mkiona mimi naweza toshea kwa mfuko ya mama kweli? So mimi nakubaliana na hao walimu, na mimi nataka nitachukua hiyo maneno, nitafute marafiki zangu wajumbe, ili kuhakikisha kwamba wale walimu wote wa JSS ambao wameandikwa kwa contract waweke kwa permanent, na pia wale walimu wote ambao wameajiriwa Kenya hii tukuwe na a very clear term of service, ndio mwalimu yule ambaye anataka kupanda juu apande kulingana na masomo yake, kulingana na bidii yake, lakini isikuwe anapanda kulingana na nani ambaye anajua huko TSC. Mwalimu amechoka na tunaenda Januari darasani kama tumechoka, kwa sababu serikali na viongozi wetu wamewachia Nancy Macharia atupeleke left, right, center. Sasa tumechoka. Hawa walimu wamekuwa internship for the last 1 year. There is no internship that lasts more than 1 year. So we don't expect these teachers to renew another term. We want them to be confirmed by January so that they can have the morale to work and teach our children in school. Jokanyo kod jolony sekta mar somo bagoro mar poro wach kaka nyalo jiw somo e kinde joma mine. Kagiloso e kar gundo chenro mar somo e pacho kae boma ma Nairobi, jolony koni dwaro nitie mar manyo yore mag konyo jopuonjre wi pek ma okel kod lai manyien mar somo mar CBC. Gikoni ute fwambo ni kod ting' mar yango ne jopiny ber mar somo e kinde oganda. I hope that the things that we're spoken about here could be used to actually impact out there, because there's clearly a need, is what we have all discovered, and that we all share the same passion to create that change. So I feel it was very intense, and I wish everyone was able to have a listen to what we have. A lot of issues were raised on how media can be able to support education, and how they can work concurrently, and how media also can be able to can be used to impact on culture and heritage. But what's beautiful about what came out today is how are we rethinking education, because we can't do the same thing all the time. The way education was 10 years ago, even 5 years ago, is nowhere near where it is today.